Nibwaga sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya ugorobo na Arua ngakurikanirwa ni tariki 20 mweri ni jwa 6 mwaka 2025 ni nteto na njira endaja kuma kaunti mwanya mwanya ja kaunti ya Meru na Kinya o me ya kaunti ya Meru na Kinya ndiguru yonthe ya Kenya na nande tukithira tukiambiria nteto cietu ni Rwimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu ni ati nawe ura wari munini wa mutongeri wa Mugongo Rigathi Gachagua ntuku ya Arua nombete kwithirwa hakithithia ndiunga yawe kwirigirwa ikajukia ntuku ithatu aja kaunti ya Meru na nara ndiunga ati nande yombete kwithirwa igicemania na kupingwa guku nene no ntubukure akaribombete kwithirwa bagitiumirie na kuregana na ndiunga eji Gachagua igitariro mbere kwithirwa hagikinya rutere ronkubu na thingatene na atongeri baraba kumugwata mbaru mbere kwithirwa hagitrimana na akariba kubu baraba mbere kuthwa bakiregana na ndiunga yawe na kuga ati botongeria wa kaunti ya Meru ni Rais William Ruto bari na munini wawe Professor Kithure Kindiki agikinyaja mutindo Jokangangi kuri na juthi bamunya bo mbere kuthwa bagitiumiria na biashara na beta na mbere kuthwa inya bagi yake monki barabarene rinjire moja kuregana na ndiunga eji ya Gachagua ndene ya kaunti ya Meru no mwandiki wetu Nteto Jeff Wagituma ari na chotariria nawe Rigathi Gachagua ule wari munini wa mutongeri wa Mugongo na ule nande ni mutongeri wa kiama kia DCP na thithetie ndiunga muthenya jwa Arua aja kaunti ya Meru. Ndiunga nayo ithirite ina nkucanio kathumba gatigati ka Meru nuntu bamwe batithirite bakienda ndiunga iji bare kuringana na maandiko na joja kurikira ibao byao bariuga kaunti ya Meru ite kwenda siasa na Kinya ni bedroom ya Kithure Kindiki na President William Ruto ni ara muchijojo jwankubu joithira jwe na nkucanio kathumba kinyokeja kwithira muchemanio ni jwitire na mbere Nkuruki mutongeria ujo wa kukinya kiri gicigo mbunge kia North Imenti mutindo Jokangangi na tirimanire na antu bati kwenda muchemanio jwawe batongeretwe ni nthuki mbithi akuru wamo na yuthi ni aria bagwakitie monki njirene janjira imwe ya kuga muchemanio jojo jwa Rigathi Gachagua jutikwendeka Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma na tugitigana na ripoti ya Gachagua na tugacokera rutere ni rungi nara nawe uria mune murungamiri wa kigina kege CDF rutere rwa Tigania East nowe mwirigi Kiranga none thiritwa akiaria ntuku na Arua igitarira kariruterwa kunate ira iri wandine ya Thangatha na retete na mbere na kwithirwa akiuria kariba rutere kwithirwa bagitara atongeri kuringana na maendeleo yaraba kubaretera akiaria Kiranga netete na mbere na kwithirwa akiuga mheshimiwa Mpuru wa Buri ko kagita kamyakeri na nusu irethiritwa Arubicine nethiritwa akiona ni otongeria bubwega na Kinya kwithirwa akireta maendeleo ja maingi kiri wondi cionthe ithano irari rutere rwa Tigania East na ndikiranga netete na mbere na kwithirwa akiuria kariba ntereji bethre bakikwata mheshimiwa Mpuru wa Buri njara onaka kinyira kithurano na kinene kia mwaka 2027 na ara akaribaba no betete na mbere na kwithirwa bakiwa bo bari na Mpuru na bakamugwata mbaru wone gitara kuringa kura ara Kinya no ntuba maendeleo yara ombete kwithirwa akibaretera na Kinya kwithirwa akiona ni mutongerio mwega no mwandiko wetu Nteto Kumuruteru Adams wa Muturia ari na chotariria ukaile jumekwara tira nyumba cia askari betu imweshimwa Mpuru arakire mwaka uyu yothira tikaraya askari barabari ya Ngongo aka baina nyumba cia kimweshimwa Mpuru twachoka keke thomo twaretwe na mwalimu okathi ara kathi primary twira renovation ya class kimwe binabya milioni ile Mpuru na ngiro MP ukaina makamu yenea kwena class ya 1.2 kya mheshimiwa Mpuru
kia kine kathiria nguru ari kuthomera mpuru na rigiro ukaina mathathi nyumara kwina class ya 1.4 kina itena loka kia kimweshimwa mpuru na kathiria ngwai kuthomera gwari mpuru na rigiro MP to kumamiurega primary twina class ya 1.4 kia mweshimwa mpuru kikuthomera gwari oeta miurene secondary na atwana to tumite gai kwina modern laboratory ya mweshimiwa iwako kuendelea na yatumira kulukia milioni 5 kulugira mweshimiwa kwanya tukio kuluka saidira tweta karorone kwina class ya 1.4 kia kimweshimiwa kekiruitena loka na ekagiria ngwiru ari kuthomerwa oeta ntukwita wangutu kwina class ya 1.2 na kegi ya 1.4 kene itena loka na ikuthomerwa ari mpuru na rigiro MP oiteithia kidogo etara kwetu lonjilo kwina class ya 1.4 kene itena loka na ikuthomerwa ari mpuru na rigiro MP ukiawinge urwara tumira mweshimiwa sukuru eta wantu andenge ina kitangi kia lita 10 na class ya 1.4 kene itena loka ikuthomerwa ari mpuru na rigiro MP ukiaweta nkamie secondary kwina dining ekulukia milioni 8 ukulugira ngwe mweshimiwa mpuru weta sukuru eta wantu arimata kwina class ya 1.2 kithirite ngwina ikathomerwa ukiaweta muga kwina administration block ekulukia milioni 4 ya kimweshimiwa mpuru ukiaweta kiarao kwina class ya 1.2 ya kimweshimiwa mpuru ukiaweta kaluli class ya 1.4 kene itena loka kia kimweshimiwa mpuru watonya kire aturi betwa mukono secondary kwina dining ya milioni 8 iwako imweshimiwa na ikuendelea weta mukono primary kwina innovation ilasi bitatu pia 1.5 biko bibide mweshimiwa mpuru weta kaya secondary kwina dining ya milioni 8 yakine kathiria ngwe ikwana betu bakurira rwari mpuru na rigiro MP weta bwana primary arabu kuluka erabu ite mekindoli sukuru ya bidiro innovation kurangia karao sukuru ya white ya karao sibitari ato bareta baite mekindoli bao kiloga tu sibitari baita bakaita tita itari baikunya azimu bachoka na ndo sukuru ya bidirwe ya kurangimo akae karao sibitari okuluko waita mekindoli mweshimiwa mpuru abaringire kioro kia mbere kia mirango 8 mwaka yoeli abaringa kioro kia mirango 6 na gaiba sasawa wetara kwito kinwe kwina class kimwe kia 1.2 ukaina makabuline kwina class bitatu yo kwe milioni 4 ukiaweta kia mikuru ukiaweta kia mikuru kwina class kia 1.2 na kenge kia 1.4 ukiakuloko weta thore kwina class primary kia 1.4 kina loka na ite thore secondary mweshimiwa mpuru abarombere milioni bagirwa kilasi rwaribo getumira ukaena makeuro itinara kwina ilasi bitatu be innovation bya kimweshimiwa mpuru kwina mangage kwina modern laboratory ekolokia milioni 4 ya kimweshimiwa na nikuthomerwa weta maria primary kwina class 1.4 kina itena loka weta maria secondary kwina modern laboratory ekolokia milioni 4 ya kimweshimiwa mpuru weta St Benedict kwina modern laboratory na innovation ilasi bina weta kairo primary atori betwara innovation ilasi bitatu 1.5 weta kaliene secondary kwina dining milioni 8 weta kiocho secondary kwina administration block ekulukia milioni 5 weta kiandikia mwethe kiorokia mirango 6 weta kamithea kwina modern laboratory ekulukia milioni 4 weta muchimukuru administration block ya milioni 4 watonya charu kwina class ya 1.4 kena itena loka ukiaweta thubuku administration ya ekulukia milioni 4 ukiaweta luluma ilasi bitatu innovation 1.5 ukiaweta Antoanu ilasi bitatu innovation 1.5 weta Ngozero ilasi bitatu innovation 1.5 weta Lobozirwa ilasi bitatu innovation 1.5 weta Kinangaro ilasi 1.4 kena itena loka ukiaweta Nchoi ukulokete barabara kwina ndani ya milioni 8 mweshimiwa na kitana kathiria ngweru ari ni utumirwa weta Kailo Thande
kwina modern laboratory milioni 5 oeta ntamicho kwina class ya 1.4 kina itena loka na ingothomerwa ukiaweta kiremu kwina class ya 1.4 kina itena loka na ingothomerwa ukaina mama tabithi kwina class ya 1.4 kina itena loka polo na kuomba kana ate kuomba polo na kuomba kana ate kuomba polo na kuomba na tukiuma ruka ruterene rwa Tigania East na ndito gacokera ruterene rungi na nabo akariba kathatene na ariere Rwanda-ine ya Kirwa ni bethirito bagichumirie na kwithirwa bakithetanikira bakuwa ati ni bethirito bagikirwa asara inene ni njuu ire kwirikana kwithirwa ikithukira miunda yao kagita kwa kagita na ara bakuwa nabo mabisa begie kana bara barungamirite nyumo cia kithaka utitagaria bethirwa bakijukia akariba bakiaria na ndini betete na mbena kwithirwa bakiromba thirikari yomba kwithirwa kiababeria njuu iburugu ntuku kana bethirwa bakijukia itagari rinene bari bobongwa ngurukini betete na mbere na kuwa mutaratara jora yutete na mbere na kwa antu kwithirwa bagichiandikithia ukurukira menyange yara yombite kwithirwa yakithithikana nyumo iji na ndeje tukubatathia no ntujurithithwa online kana kiri mitandao na ntubara baingi batikumbana na mantu jathimo no mwandiki wetu Anteto kuma Ruteru mwende wa Libuni ari na chotariria akariba kathatene na ariere Rwanda-ine ya Kirwa na Ribore ni bachumirite gutariria kinyamara kiria bona kumanira njogu imwe baerete mpanga buru akiwa ni bathenetie kiri urimi bwa buru na batibela roi arite ndangikite ni nyomo igwitwo njogu muno na ninja ndi murimi impingite tanto tonya sare nene muno na yo tuko indere buru ntina thiri na ndere kinya guchenja roji no ntumaira kinya roji no tuba kurima nkararo tuko indi rokire ngiukira injogu nkethira mundene ne ndikire jaira bya kurabira ndimite na roji thai gote mpempe irakora iranda wano ntubwa angai irandi na roji kwau na ndawa to impio kinya thai ya mon treatment lakini njogu eje ambikira asara na ntikumba kuita umita ku ende irabira byonthe ndarimite batue turi akariba kathatene nari na tukuthangikwa muno injogu no njogu ikwathire tikiba utwe njogu eje ni imwe na iritonyera kingone na batue ikwambiria guturira kuma mweri jwa Juni thai na ndere no ikambiria gutonya ititiraga na twinyangiritie batue tegintu twinakio iraturirire mbembe cionthe ciathira na ikwatie ne kinyangite na kinya munda jora joandi ikwatie kinyangite tutije thabi kauma ciari kathatene ndakurira ku twethange injogu iji teje nya yambiria kati yambirie gumo tene indi Kenya Wildlife Service itijukaye atua ire baterie na eja na aru rugiri kanjogu kuga nginye mbita nyomba imete mundene yo muturi okwa ingane nani monka gwe nyomba gweri mbio tukuthithia na thirikari eguchiete kainde birezi uteko thirikari uyo tutethia ko bururu na rero mbareo kiri thirikari ni kuyukieta hali aria mpoi na kuthamia njogu iji kuntuku baciateu bakayukie kinyanjarene cio kou batue kiriro gieto itu kuria antu bakia IWS buru ibamenyere njogu iji no ntu njogu iji itetutigithia no ntu ikambiria Juni eta mwanka mweri o kenda na batue itukuromba riri iromba itutegerwe buru no ntu batue tugatigwa twi thine nene na tutiomba kung'anuanirio bya musanda na batu itwiritaira ngugi twingwa na njara cietu na twina imera kera batekora tukia atu ngo tukayukia atu twingwa na kwambiria au iba chugurikire nyomo eje bamite aja utwina kanya gura onjogu nkuromba thirikari na atongeria betu bakinya bgisiasa iba tutetere tafadhali no tubatu tukwangamia turakariba ntura eje nari na kathatene na nchige tukuthira inyomo eje na bouga bo kiri mutaratara yo kinande yo aciandikithia na thirikari ni kenda kuriwa mawenyange yara yabwithitwe ni nyamu iyi ndi batue njirenge turi areterwe ekwandikithagia online tutikuonege tutethia no ntu batue mbere turera itwite ofisi ugeta ofisi ni ukaripoti ukanenkerwa form ukojuriria na wojuriria ugachoka ugeta kwa agriculture mtu ofisa akeja agatega ndamenjire athithitwe na akaandika uria kuthithitwe kenda bamenya uria bomba guturia ende na nde nteto itwaretero cia online itukuona batu ite ututethia nontu antu bakia IWS bejere rukiri na batega bachoka bauga mtu wa insurance no keja na mwanka na nde ni ugoro
no te muntu wa insurance urakinya registration cia online na chio tanto bonde bakomba kuthia online gitumimbi tanto bonde bena smartphone kwina muntu ukarerwa o miaka 70 geto mu register online no akamenya register ambi inya kuro ikere saini akamenya nala wiri ikere saini na online to ikaira saini chieto no te nao so online yote ke atotethia akyo onto registration chonde ito chio no lai kuthithia uriwa bona fraud ndene mantu ja maingi mono Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti ya Mwende wa Laiboni tukachokera Mwanga kaunti ya Tharaka Nithi na nabo hakari ba kaunti ya Tharaka Nithi muno kuma rutere rwa Chuka na boni bethiritwe bagitumiri na gweta na mbere kuthwa bakimeneria Ndiunga yora wari munini wa rais Rigathi Gachagua aja kaunti ya Meru bakiaria akari baba ni baugite Ndiunga ya Gachagua gutire maendeleo iretete na kwa antu batibatere kumwitikiria no ntu kintu kirari na kyo ni gya kwathurana Meru bakiaria akari baba ni baugite gitarira Gachagua ari thirikari hatona ni arena wendi kinya buri kubo kuriungira akaunti izi kana baretera maendeleo kinya yariko inde thai hati thirikari ne na tena mainya kinya yariko ne jwa kumba kwithira na ndia kija kuriungira Meru na kinya rutero rwa Tharaka Nithi ntu bora bakuwa ni kureta siasa ithuku bakiaraniria na metha yetu ya nteto ya Meru TV akari baba na ndeni betete na mbere na kwithirwa bakiuria Meru batigetekaniri na rwaria kana nteto cia Gachagua inde ni bombe kwithwa bagita na kugwata mbaru mutongerio ro kureta maendeleo haja kaunti izi cio ijire na wetunge ni munini wa rais noe Profesa Kithure Kindiki ni bagwa Kindiki na netie wendo bwa kuleta maendeleo na kinya gutetheria kaunti yitu ijire na kuni babatere kumugwata mbaru nikienda omba kulita nguijawe ure kubatere mwandiki wetu wa nteto Murimi wa Mbogo ari nacio tariria nyuma ya ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua kwambiria Ndiunga yake ndeni ya kaunti ya Meru arakinyonekanire kurugama ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mujini wa Chuka indi Gachagua nonekanite kurega kuthokwa bwega ndeni ya kaunti ino chiri arambe umbithi amwe na antu babonda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bameneretie muno Ndiunga ino ya Gachagua imbonete antu betu ba Meru baikara taba kwenda gutumirwo thuku muno tariu ni nkuigwa kwina Ndiunga ya wa munyolo ya kwambiria nkubu netino guni no buriku bwa Meru nya gutikie gututethia Meru na Tharaka Nithi na Embu na Isiolo antu ma Meru mugacha gukeciria wega endiria muntu yari deputy president atana kinya Meru gucha kwarira mauntu ma mira atana kinya Meru gucha kwarira mauntu meria ndio mundi after uma nirachokete Meru gucha kuringa ciaca ciake bakiaraniria na Meru TV baugite Gachagua amwe na barabonde akuthiuruka nabo batoro bakinya kaunti ino chiri na bari thirikari ni na koguo na thaino batari thirikari ni batibatiri kuya kweneria Kenya nontu mtole ala thirikari ni alalagia wega bwa Ruto na akamukatha muno na Ruto atari muthuku lakini thainogu kinde alarutire kinde kia tonywa ni daloni no thuku bwa Ruto gutikio Gachagua tureterete na kiu atatuletere aturakwariria ntu bae ba India ya Central wacha gwatara antu mau monthe the former deputy president achitana na Meru uti muntu no omwe anakinya Meru mount ma development uti muntu no omwe anakinya Meru mount ma empowerment tige kuringa siasa jio kabira na natige kuthia kianika kama muntu maria aici thirikari ithagwa ina mo thirikari onthe ithagwa ina series yayo na wauma thirikari ni uburi gukira kethoka kwenda ciela ciawe nendie na gwataneka na gurwo ni bagwa kugurwo ni bakalonzo na ba Wamalwa miaka eu bakalite thirikari nene bibalotherete antu ba Kenya nontu Wamalwa ekalite thirikari ni ya Uhuru miaka 10 nimbia gutikia ruthite bakiuga kwina batu bantu ba kaunti ya Meru kurega kunenkera Gachagua kanya na kugwata Kindiki mbaru bwega gwatane Mount Kenya yonthe na mugikone tikire ni tumusupportete miaka mingi muno lakini thaino getukara nenkelo gitikia kia deputy ni babwiri gwitikira na Kindiki no akuma Mount Kenya ona ketho no alwa Mount Kenya bando no Mount Kenya ndo na tuito bagwatirite gite nene na tuma Meru okwa tu supportete Kithure Kindiki ni turutire kabisa ni turutire tuone Kithure Kindiki twina njara nake Kindiki aturite Meru every time ali Meru every time ni agocha Meru lakini wewe unge nake watene thani ni narambiria gocha nontu ni aumirevo utini benefit muntu ya tuleterete uti empowerment muntu yo mundi atureterete indi baugite kuma Kenya yagwatirio chiathi batora bona mutongoria gungi ukuruta wira ta Profesa Kithure Kindiki is a leader. Kindiki is not a politician nontu kabanga gutala kumaendelea achoni no tongoria kumali the interior security achangia deputy president you can account what Kindiki has done until now and you can rate it out of 10 around 8 to 9 out of 10
ko tunenda kuga atiri antu betu Tharaka Nithi county na ba Meru county na ba Isiolo na ba Embu ni tugwatire ndakene yetu gwitwa Githure Kindiki ni ndake kuruta wira wega muno na ni ndaka twamigwatira wege kadi barasa untu ni mtu ukumenya bura kurutha kima ki urutingo gibwawe wele ri aliku aruthage aliku na ni tuici aragiria antu mai na kuthigwita ya mbeca kendomba kurunga anengelwa kira kwendomba omba kwendia president Mount Kenya Kindiki gutikia gwitia ni empowerment ga gukiria wa mama aga gukiria vijana na antu ba bikibiki na yetu mweterete Tharaka Nithi atuletele empowerment wega sana tu antu ba bikibiki. We are supporting Kithure Kindiki 100% without no doubt. And to make your stand to supporting Kithure Kindiki ndio tuko na benefit from Kithure Kindiki ali deputy president. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe beta murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti yu nandi ni ati nabo kuruba ikundi kuma rutere rwa Gitura ire rutere rwa Igembe South na bone betherito bagichumeria na kurita mataro kire kurubangi ba kaunti ya Meru na raba berite bethero bakigwatanira na kwithirwa bagituma kana bakibwithia ikundi nikienda bomba kwithirwa bagitethuka na utethi mwanya mwanya burabo kuma kire thirikari ne na bukethirwa bukiza maturene bakiaria kurubaba ni bakuwe gitarira nge kurucia gwatanira na guciandikithia bakarita gikundi ni ryo nkake bomba kwithirwa bagitethuka ngurukie kurubaba nandi ni boreti mubunge wa Ekuraja kaunti ya Meru nwe Karambu Kailemia kwithirwa akibatetheria kana gitetheri kundi bibi na mbeca cia GAF nikienda hatigira kinyabo bakomba kwithwa bagichukiria miturirene yao no mwandiki wetu wa Nteto no Mukiri wa Nkunja ari nacio tariria endene ikundi mwanya mwanya bitinumanite interese Gitura ikundi muno kirake kiyene endene bauretie kurobange komba kwethea bakisi umgana ikundi kenda bomba kwethea betethuka na mbesa ise thirikari na kamuthitho kanini kaweta na mbere kakeya nawa kinya ni munini wa Rais Kithure Kindiki ona kinya kiria atongoria barabange endene rabauretu kaita karabakeya mwenira bakomba wikoria na kwithinya kamuthitho ko kenda bomba weta na mbere egoro ibathuranire ikundi baoyole babwethie nini certificate nikenda baunika na kintu kira thirikari kuona no ntukethira we na uti ikundine utebio wona no gotura kuwa into bia thirikari bikuriwa no utebio kare o no ntuti ikundine no ntukethira uti ikundi kiri registered utumba kuona no mbike ndene thirikari endi ngwetia ekoro barabati ikundine baukume ikundine kenda banguneka na mbeca cia thirikari oriu ende bakiaria ndi bamenerete muno mubunge wa Ekoro Elizabeth Kailemia bakimweta na kumoria ate kaumbe kwithira akilikana ekuruba na muno barabantiwa na kubatetheri kinya na tutangi turatoroi no ntonterigi kwina thina ya roi kaita karaba maturene bakethira betairie rwiro na wekira kitu tangine tu nende na bamwira komba kwethira kiulo nibo kwira mwesimiwa Karambu Kailemia bado twe korontiwa na atulikane pio atowate njara au kumane na bautwe na antorene nikenda atutethia au angi kwenda kwita mwesimiwa kwira mwesimiwa Karambu Kailemia na atuolelie 20 kode babati tunyana twana donini na iba kwenda support ya mwesimiwa Kailemia kwa kwira buru tuolelie no tuolelie na metho yaku buruburu ya kiao kiendo komba ugerie kuruba oleli kundi ya ruterero thangatha na ruterero tiania ethira akimenya ekuruiba kuria thina ya buba kwa yaroe bakwithira bakia yaroe antu ibaritire roe muongo butembo tara mutongi tucoka turia na mitongi muongo ekuruti sawa sawa ile nera turete buru muongo yoko no tuko na utengo genduta no to baka mata mutongi yaroje batu erie buru to na roje buru akase ikoringo akeka support ekoroba iba mo baraba na thina muno emantone ya tutangi tora toroje ekoroba beba bakithithia manto ya guita tubecha to nini tora murungo batethia bakona na ndio komba ko baringa support ya table banking kakitu tu kidogo bainue ora baeja na tubecha to bare ao na ndio withiro kuthithia bwega muno mweshimwa Kiripotera Meru TV kuma Gitura Igembe South Mbeta Mukiri Onkonja
Na tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkunja ni ati nawe munini wa gavana ja kaunti ya Meru Noelinda Kiome nethiritwe akiariria mantu jegie kiatho kiria kithirwa kirio kia arimi kiria kithirwa kirio ntuku ya ruju ruterene rwa ASK kana ira jijikene muno ya showground akiaria leader netete nambe na kwithirwa akiromba akariba Meru pombe kwithirwa bagikamata ibande biao nikienda bethirwa bakiciandikithia kiri mubango yogima yuasha no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na ukari Antone una turetera ripoti. Munini wa Deputy Governor Noelinda Kiome ntukwena Arua nombite kwithirwa akiariria mantu mianya ja ugima bwa mwiri ona nkuruki nombite kwithirwa akiuria akiuga na ukaribisha President William Samoei Ruto kiathone kiria kirigiri kia ruju kia arimi na nkuruki omba kwithirwa akiuga Anthony Bombe kwithirwa bakija na ibande biao nikenda bakandikithwa ki mutaratara kana mubango jwa SHA niyo itongeretie kiri urimi bwa iria na itokwira president wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto na akaribishe twendene ya Meru County kuija kukunganiria amwe na arimi ntukweje ya rojo ya kuonania kana kutrain kuritana mantu ja Meru jana jete ja ukulima bwa iria modern milk production techniques imanto jaria aremi batikumenya na kuwinkwira aremi ibeje beterete kuritanwa manto ja Meru jara ja kabatetheria kiri urimi bwao bwa ng'ombe cia iria muno ikuguromba bweze na ibande bienu twethirikari Meru itu kwenda muno to register kana tuendelee ku register ndene ya mubango jwa thirikari jwa SHA jwa health jura jo kuretera antu betu insurance ya sibitari na ito kuromba aremi ijeni bwina ibande bienu tukethira twikirite tent yetu na tukareta machine cha ku register tubudithirie ngugi yetu yenu yothe ya gweta antu agweta sibitari gweta ku register tukethira twina tent na tukethira twina antu betu para bakomba ku register gukurukira mubango jwa SHA governor alafu na kwena project ile inge tukuga award based project already itothithetie project 25 na tukagweta imwe iria tayari chithritwe eche complete na ira twetete ntuko inkai kwethro batwe tukomba kwetha tukirugura na ge project iu itwetherotwe side area tigania twetherotwe tugiaka cibitari emikindori kumethira tugiaka outpatient Enjeru block Enjeru iria kethorana ndi igishughulikira office 25 kwethirwa office cia metho kwethirwa kwina office iria ingi cionthe cia kwethirwa ikiona aje mwanka ituthiritwe turugurite office esha ndene outpatient block area na kwina cibita na party ingi cibitari ira tugwita theater kwethirwa ati neo constitute theater general surgery na theater cia ira ekurba kewa twana bethero bakiomba kwetho bagikwa na jau nijo ndaikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi ndene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Tugitigana na ripoti tugacoka uringi mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na napo hakariba rutere rwa Tharaka ni bethiritwe bagichumire na kurita maoni jao mwanya ya koni siasa na kinya weti na mbere ira bethiritwe bigita na mbere aja ndene ya mugongo jwa Kenya bamwe bao ni betite na mbere kutha bakigwata siasa ira sitite na mbere mbaru bakiuga siasa izi igatuma bethiro bakireterwa maendeleo na ramaturene bamwe bao napo ni bone ni kutha bakiregana na mantu jau bakiuga ati siasa izi ciomba gutuma ngeri bara bathuri na kura baketha bakiremwa ni kurita ngugi ciao no mwaniki wetu wa Nteto kuma rutere ru nwe Ndagara Waiguna ari na chutariria warira karia kaunti ya Tharaka Nithi na mono gicigo munge kia Tharaka bakanitwe kuringa siasa kiri mantu makonio thina mbere na mono kiria atongoria bathure kari gicigo munge kia Tharaka bara twaranirie na bwi barutite gugebo mwanya kwenda tukira vendere ya gututhiria kwoguo ni ciaca icienderee
tutigerotie ciaca enda menda rä tutikwenda ciaca tikigo tutethia nakio no ntugana twaringirwo ciaca igetuma kiamana tukuringio tio ntutugutetheka tatiga gituma gwa gikuaki ciaca tutikwenda ciaca ke muntu tatorothera ntu turienda moni makugeta bwera mauturuthira ntu njoke na njira twira roye rukauga goko cha endo tiero yetwene ana baba une angere moyoka kuma leba une kangire na bikibiki tukarothera retigo tukaria ciaca na tuarega kuthura na ego tutirotherwo moyoka kuringana na Karibaba gitumi kinene gigutuma batigakiri kwithura mirandi yonthe raberirwo bakarothera gitara kampeni gutire no mamutongithie ciaca tugaciaria no ntu mantu maingi tutikuruthirwa tutire akwaria mantu maciaca no ntu gintu kia mbere barabara tiecio koguo ende no atuciace no ntu raume gunga kaya gaturuthira mbio barabara no ntu nata nawe tumurinda utie barabara turakteraje yari mau kilomita emo yathi ende koguo tukona muntu unge ombo tutethia atutethia nkuruki murinda tukona barabara cia kumira tukona kinya ruye tukatiga kwaira mitungi na migongo kagita ka mitungi kathirire matarate wo mara matumagwa tene mbere kaunti icoka no ndora kaunti ciajiri ciagia gukube itoririkanwe turemerwe barabara yetu ya kuma Nyagari no ntu hana beto baringa muro bathiete cukuru baure na ruye turiuga barabara enu na tuthondekere yo no ntu bata no tutwetu kuma gicigo mungege Tharaka ngiripotera Meru TV rietoka Mbeta Ndagara Waiguna. Tugitigana na ripoti yu ya Ndagara Waiguna kuma rutere rwa Tharaka na ndi tugacokera kairia ja kaunti ya Meru na rana we CC we wa mantu jegie ugima ja kaunti ya Meru Dennis Mugambi none thiritwa agitiumiri na gutariria ndunga ya seneti aja kaunti ya Meru igoro na ugite bo bakarita thirikari ni betete na mbere na kuthirwa bagitiumi na gutigira Meru ni bakuritiro ngugi ura kubatere kinya kethira bari na mieri iri yake obisine ndikwe tu anteto MC Mutonga ari na chotariria gikundi kia masenators bara bethere bari rwang'ini rwa Heroth ni bombete kwithio bariungite Meru bariungira cibitari cia Meru na nkuruki ona beta kinyakire chemist cia ntu kiumbe na nkuruki ni ara bombete kwithio bagitegera mantu meanya na bakiaria Senator Onyonka nombete kwithio akiuga jauju. We came to Meru because we are in the health committee at the Senate. We had made a request for the governor to welcome us here so that we could come and look at the health facilities that exist at the sub-county level and at the county level. We went to 2 health facilities, which are level 4. We talked to the personnel. We have looked at the issues at those facilities, and we kind of got a clear report on what the challenges are. We came back to the Meru KTRH. We have looked at all the aspects, what has been happening, where they are in terms of budgeting, how they are spending their own source revenue. We talked to the patients. We have gone to the maternities. We have looked at all the sectors of health in this county. On average, the county is doing well. It's if I was to rate them, I would give them a 60. But they can do better. They can do more. We were surprised and yet very happy that the governor has picked very young doctors who are going to run the facility, and I hope that they will show him that their effort and input will be appreciated by the people of Meru. For us, we are very happy. The officers welcomed us, and the governor, what we are doing here is basically give him now the report on what happened the whole day and our conclusions, and the county health workers, health executive officers who are there. And we've kind of reached a conclusion that there are certain things they will change. The county is moving on right. And I think for me, it was a good visit, and we'll continue coming because we want Kenyans to understand that the Senate is their last line of defense. Senator Onyonka nombete kwithirwa kiuga igita ria thirikari ya county mbeca no mwanka ikathingataira. That the Senate will be following. Once we have given county governments money, we now must follow that money. So I'm very, very happy that our chair lady and my colleagues who are here
I think we have done a good job. And I want to tell the people of Meru, thank you. And we want to thank the governor and the officers. Our position is that we don't come for politics. We come for professional undertaking, interpretation, understanding on where the county is on medical issues. And I think today we've done that. Thank you very much. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene mutindo ajo Kangangi Northimenti Meru TV. Na tugitigana na ripoti yu nandi ni ati nabo atongeria na siasa bamukumaja kaunti ya Meru ni boretie kwithirwe kukigia thiri odira mutongeria wa kiama kia DCP no Rigathi Gachagua ombete kwithirwa akithithia ndiunga ya wera yirigiri kwithirwa akithiria ntuku ithatu aja kaunti ya Meru ona kagita kau na we mutongeri wa mugongo Rais William Ruto no nerigiri kwithirwa hakiriunga aja kaunti ya Meru ruju na nikyo gitumi nandi atongeri baba boretie Meru kwithirwa bakigia na ukiri igitarira mantu jaja jonda ya gisiasa yetete na mbere. MC Mutonga ari na chotariria atongeria ba Meru nibombete kwithirwa bakiumira aria bameneretie muno mantu jara jombete kwithirwa jari ja uragani ndene ya thiguru ni yetu na nkuruki ni boretie antu bakiumirie kiri micemanio ria ejete na antu beke thiri tebu wake ona kinya thiri ni romberi na gukiragwo ni gukonekana kugita thiri nikenda mantu jakomba kwithirwa jabugi kirira ni kiejani ukethirwo wote kwenda gwita mucemanio na juu utigana na juu na kethirwo we urenda gwita juu jungi itakire juu na watiko weta kire onthe kethia bangi na bugwatanire jakwa Bishop Ringera ndi mutumiria na ndenda kwaria taruterero kanisa tuge batu Meru itukwenda thiri nene ko itukwenda kwariria antu betu bakija micemanio no jwa Gachagua kana jwa president no nto akeja atongeria betu ajumbe kukagita kinyomo ingiria mucemanio no kagita uchwa antu bakura na mucemanio joro tikwenda we mutongeri oro rutererwa mucemanio jwa thirikari etera antu kwenu mucemanio kinyojo kyantu wike mucemanio no jwenu barabe ba DCP na bo bacemani bete mucemanio no jwao na bari na thiri na ngwataniro ithirero inene tutikwenda manje jira turonere Nairobi jara yatucokagia nyumba jegi daga twarere itetura kanu riria antu borerwo baba inge muno nontu bo kamata mitioro kuura mutono nyakwe ruju tugakamata mitioro kana antu kunwere kundene Meru itwithire twina thiri itukethania muntu na ungi na tumenye Meru irenda ngwataniro indi murungu no mwega na tuthirire gituma na twagwatanga bana umweru na ngaba noro bangi tangugi no gwita na mbere bwega so tumucokeria nkando nontu borete tangu bwega atuge Meru yetu ni enderete bwega na tukangira ngaba na gituma itumwe kanya mbanjetie weje na mbanjetie ya tukambiria otaka ngugi ciawe na tukambiria kwaria bwangugira na tona manjara yetajo na mbere Meru atokwenda kwira mutuma ijo yombo muteje 27 undi mbita muri ngiokaga inkira nkirigara gwe manto kurigare manto na inkira ngetagaira manto oni kona mwana wojo Mr. Ojwang mwalimu ojo rorairwe dene ntukuita toinya utio thirikari tumete kiba gwata mwene kura daktari kura mwalimu ojo Ojwang kioria kemoi gekandigaria muno batwe mutana weta wa sinepa akurawa no tubo kwandika mitandao na we miaka iri tutomba kuona kioto bakurithika itucoka tukarika na BJwe emu Meru kinyana ndi narwe nkuruki miaka ngana Bishop narwe nkuruki miaka ena tutamenya BJwe tireu BJwe mwana o Meru mwana na ngina nethe na tukoria atiri kira kiodigaria Ojwang kurawa thirikari raumire yombe bakigwatawa ende tuterwa gikuke BJwe kana twerwa sinepa tona manto uraja kugiwa urajerogerwe ya urajerogerwa mwalimu Ojwang batwe undi umwe ko kodem gikuke Ojwang nengu kodem gikuo kana baba kwite ndene ekenyeji neke gutuma uri mbuga atiri ndimburi ngiokaga itobweri okuko muntu tutanwa extrajudicial killings should stop in this country.
na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbi times imwitonga ngikuripotera ndi Dene Mutindo jwa Kangangi Northimenti na ripoti ya MC Mwitonga na ndiga tukinyithia muthio ndeto cietu ugorobo na aruga tugacokire ngatho cia mwanya utegeri wa Meru TV ntubakwithira uria mona batu tuthingatirite nikenda tugakumenyithia jaraja gwitana mbere kiri reporters betu bonde na rabambite kambi gukuretera nteto inkinyaniru tukabere ibwega na benderie kurita ngugi injega wera bakurita ya kumenyithia Meru na kinya akenya bonde kira kigwita na mbere uninga kwendera tuko bothongi na bujuri tharimo bi mwathani ritwa urimbita njeri wacheupe